Alhemija je jedna misteriozna umetnost koja se vrti oko svih živih bića. Proučavanjem života u praksi zahteva slikanje. Da, vi često pravite neverovatne crteže, gospodine Alberto. Ustani moja beživotna prašina. Rodi mi se pomeno. Razumite sada sukroz. Zaista neverovatno, gospodine Alberto. Sada ću nacrtati jednog običnog bišopa. Pronalazim njegove krljušti da budu najzanimljiviji deo. Ti njegovi zamišljeni uzorci, pa čak i njegov prelepi sjaj. Ali ostatak bišopa je nekako dosadan i zahteva podosta brzih poteza četkicom. Voila! Ustani, moja beživotna prašina. Stanite! Ne visite! Izvinite, gospodine Alberto, ali bojim se da pravljenje onakvih kreacija na polju možda i nije baš najbolja ideja. Zaista tako misliš? Kao i uvek, marite samo za ono što vas interesuje i ne gledate drugu stranu. Ponekad vas vaši interesi potiskuju da završite vaše crteže.